aje ko je hidup sang mencuru lo ini itu dak kerangke amai ke kapon labang ke apa tadi itu KNC Central Committee pen ko itu tem la pen kilo kampen dong titik pen ko alami sikai titik pen jasme ini kerangke amai ke kapon nam ke bang la lo je arja bin lui pen itu suarlo song tum nakachesong da karbiang lo ma KNC pen se jasme patir people lo pen all India level kami itu ai kuate isong raper Delhi parliament herau pencenglo Guwahati kami patai last gate dispur last gate lo kami jesong dam so natak da karbiang lo kami itu International Women's Day tin tapi 1 August KNC am hangetek apongtin kami itu misi sorkar apar itu suarlo tu madiman masuk dak itu kadiman pon tu namangke women's seat reservation aku tak la si women's seat reservation namangke all India long si sorlo tu madiman lo la bangke jasme sorlo tu misi political mate democratic right kusini itu pulang tu atima India long itu political system la so system lo mangke la so male dominated system ajoini la da bang sorlo tu political participation ba kon ba ke nanti la so bang thekda munde kapen penangan women related case penchenglo women related law penchenglo laso kasemar je panabang kulodakte hadara kesemet sorlo representation da kenaksok laso joine si pini pen pamama ningkan hokep sose pen all India dong tamesi women's movement angdolo kapre democratic women's movement kapre progressive women's organization Lason sida karbiang lo same karbining searching thorasong pen All India Progressive Women's Association nilitum laso women's seat reservation puthak nang chesong rak pen wang pen idang tang 2010 anika la bangke Mars chikto si ala sotang UPA government ko ala sotang women's seat reservation the parliament pen assembly along 33% labangso reservation abila bangke Rajya Sabha long bangke pass lo stai sining du kala ma la lo je Rajya Sabha long 2010 aning kan se pass lo la pen non 2023 an lo 13 years after a long gap di si mane ajakin tu ya kisi non Narendra Modi sarkar non NDA mane BJP kacaria sarkar in pena bangsa me alang litung kami isi ke pakai kami ningje lo UPA din berbangga alang litung mana BJP yang sarkar dulu tangte women's seat reservation bangke bangjin pensalang litung pacuji pulo yang pensame ini central government state government kami even Karbiang Law Autonomous Council tu kan kami ni litung batai laso putak memorandum jipitang do batai 8 March lepen laso KNC bar anniversary lo sitame kapre isu da dupi sitame lasom bong mena bangke da Karbiang Law Autonomous Council bangke sorlo an 50% seat reservation pinanji busini didu 2011 pen laso demand bangke bangbono laso jitu competent authority Karbiang Law Autonomous Council alam ditumi himpesami nona bangke job ta kamki duna bangabelo da Karbiang Law bangke isiga da party si cari lo Nasi ahok akpet alam itu yang si solo pan bangsa women si reservation putat proy pame ulo tangke non prajin pen Karbiang Law Autonomous Council along stame women si reservation tangke je papa serak nanji pusi ini kerangke amai lo pen itu GNC pen bangsa lang tangke tangke tapi 20 September ni special parliament session hang pen kalada si women si reservation aku thaka bang si bill ke papas form lok sabha lo la bang ke si mesen lo sini kuning mata lo ane la bang choro lo koi sitame la so bill ke pass pen bang supaya implement dia pana bang ke ningkan ko ana pitong implement jine la tame si uncertain atau si biko la so puthak bang ke ni tu ningdu Athe thelong lo all India long same non penan la
laso Narendra Modi government no bangke 9.5 years lo nikan kya ke pleng chuko tame alang di first term hur bangke laso abil tame papas peder first term hur papas pe non second term hur tame last moment lata opposition pen thang concern abe si men labangso special session hang si lada bangke men sordo tumhan isi sympathy ka chodro ji pan ason nang da ba ate mala so kang sa met long dak pinang ana rape case pen check long kidu violence solo thak kidu pen isi Delhi pen check long UP pen check long long dak Manipur an sita me da so solo pan isi extreme violation of on women ni solo pan isi mane lakhau ni pin akilang ro akachenek laso violence kidu thana bangke India dak pista me Modi government akan isi solo tum sami ani pung ani jangje laso dulu lasi laso por ut men la women si reservation abil ke papas den la bangke keto mate ke mane non kiranji lok sabha election peto laso reservation seat ateng pe solo tum election lo participate dulong koma sining mathan sita kali non kipaklang ateng alang litum kipaklang ateng lo tangte daka bangke men solo hot beng apan alang litum matha pang solo kan isi sympathy ke draw avot kelong ji apan chok pro bang si pini pai lang daka athema labangso 33% women si reservation laso ka implement je bangke la bangke isi specific tentative laso time ipeda Ladang alang itumpak lang bangke putot population census tu nang alang putot. Lapen ako constituency delimitation tu nang alang. Laso PNC laso women reservation bangke implement ji alang sinuko. Pulo dak te la bangke ihi na bangke sorno tu kan pachehok pen ako kupiloma ho alang litum hana si sorno kan ako kacong tuya son laso pina. Lasi laso puta bangke ni litum sa menindu Nili tumning ke hange lain lo no ningkan tongket sosial laso women reservation lo tanang cesong lo laso na cesong deten 2010 ningkan Raja Sabha lo pas lo lapen non la 2023 20 September ni laso Lok Sabha lo ke pas deten non ke rangi 2024 la bangso Lok Sabha election lo bangke 33% reservation ateng si All India, so general election along market contest to long Namji